Carbon Anglong Autonomous Council pen 6 schedule of the Constitution lapen Autonomy of Autonomous Council aputhak krungsai amai ke pa doji aputhak hamphang asong atum birta amai ke pha Carbon Anglong District Deputy Commissioner pen birta amai ke pha phai koni ni phai kre ke thom krip li inkoi rai si lapen inkoi ra chok si arni Inglong kiri birta pen niri sami ruptalin tiran pi non arju itha birtang ton pen Hamphang asong ke doan atum chingrum si non kibangji ni phai krip clear ni ke AAC pen 6 schedule lapen mos atum seminar ke pa do ponji along ke chidon dun de lapen nitum pen ke boycott lapen ke doan hamphang asong atum tami lasa along chitong dun de jia phansi chuning ripa do pon athe bangso seminar ke BJP meeting asan pusi pherang ke amaya hot ningje pon Phang Phung của Than Hoi. From beginning, a preamble for the KAAC is being dragged for burying under the government of Assam, like dragging a goat for slaughter. This is shameful and tragic. The tribes people oppose this destruction of the 6th schedule for creating Bongo Bhumi. Etu Bongo Bhumi he hobo. আৰু আমাক ক'ব আৰু ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আমাক এই কাছাৰৰ বৰাক ভেলী মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট তাতে জইন কৰিব লাগে বুলিও কোৱা আৰম্ভ হৈছিল সেইকাৰণে এইটো বংগভূমি ক্ৰিয়েট কৰা এটা পদ্ধতি সেইকাৰণে এইটো ছাগলী যে টানি লৈ গৈ থাকি পেলাই যে মাৰি পেলায় সেইটো নিচিনা আমাৰ Autonomous Council of to Assam government underot পুতিবলৈ লৈ গৈ আছে একদম ছাগলীয়ে লৈ গৈ পেলাই তাত কাটি পেলাই মাৰি থোৱা নিচিনাই হ'ব সেইকাৰণে আমি এইটো ফুল হাৰ্টেডলি আমি অপ'জ কৰোঁ আৰু এই seminar binong kali lagi party government program lapen laso kemang damke la MOS 2021 long adha ka close to la bangso close ka kham ke do na tumapan lagi keber tip je pansi lagi claim lapen ke halada ke pha nilison lapen ke boliram terang ke hai jai kathar tungan ke pha pon halada kalang ni tumapon ipike ko film ini sila minit tar ke bang posi ka hala punang kani ni ga ghonta ni ya la su dai panang di bang ke minit tar ke pela so minit tar ke ke long le ne ji ne la sila bang ke hala da ke tun pen alang tun kanin je alam arti dun prong pen an par ke thang da ke li tuman lama bang ada ke thang la sila bang so a seminar long bang ne li tun de lan par ta kopino la so seminar long ke arling kedung atum tektel der fransi ke hang lo ke halo ahok lo sita labang so MOS long just met pet ke close 2.3 ateng jong si pichun der lo tang te la so ke poji ke li tung da ka biang long ke do ing long akhe tung da ke ronjon gogoi le ke poji kali bi Vijay Hansaria le ke poji kali la pe ke kopina Doni Gopal Mohan pe tung le ke poji kali kasi jong si seminar binong la so ke me ke chok 6 schedule ke me ke chok ap kayong si claim te li bilong te phape me no la pen ke la 6 schedule ka chini binong atung pan panoi la pen ke la dak si tame local atung pan si tame panoi hala dak chingbai angton chingbai ni hala so bang dok tan nona bangke la so program along ke theklong atenge invitation allo long ke theklong atenge bang piloma hala tum first session along ta bang tum lam ning je po jukok ladak ke ko piloma karju dunji ka je than ni thang asko babe la pen ke api second session along ta Noni Gopal Mohan to bang
Bila घंटा isi ningge po anpar ke gopiloma la bangkre plia tumpan 8 minit por before ningge po bulute lake laso seminar ke nahok ta lele lo la pen laso seminar ke mangdam bang kambang jok po hala bangke la clause 2.3 jasemet la bangso ka kham ke asong long piniar nian ta ka kham ha nang ke cheng ani ban piniar na kham ke bo la so ka kham ke bang ke ber ti di ke dong ke dia pan sila ke kele la si la bang ke neli tum dunde pinida ka chitong asong ana bang ke neli tum bang dunde la pen ke penang tum ke ulo la bang ke seminar masih boykot dan naik dalam tu masih asong apreka tum si tamai ko kilo ki dunia tu maningi cuma satu di dalam lang litum tam mata friend metang di sang ke ni bang fangsi ni presa training rig 14 ni non ke bang jilang krip here ni bomkorni gapa doji labang so seminar on 6 do labang so Karbenglong Thomas Council ben kapin chong ben gapa doji bahala bangke nilitum jung mereka lake 6 do seminar kali labang ke nilitum ke BJP party tu ma meeting ko selum ke hokang tung lapen labang so seminar man ke nilitum hin begini boycott lo join ni ladak litum Karbi ben rak party song jibu pepin mel tum cingrum pet ben hala tum benang tum mang litum labang so seminar man ke nilitum hin begini boycott lo lapen jasemet pet labang so seminar long ke banji ke ala ladak do litum chief justice la former chief justice do ladak Ranjan Gogoi tum do ladak lapen Debojit Soikia ke alang linut state government advocate lapen do Ranjan Gogoi alang linon bang alang li ke damtang ningkan ke damtang alang li former chief justice of India long sita me nona bangke alang li BJP long se alang li nut MP dang lo lasi jasemet pet bangke nona bangke alang tum seminar rang bi lo hala so seminar rang bi long ke tong ne ke lapen jasemet pet labang so seminar long ke komane tum dang ni tum nang hang padu mane hang sada ke lam karju bangse ki dunang chot labe habang nang ke than phan sigi bang chot pulo dang pe jasemet pet nilitum kupima kisung nilitum kupima da Karbenglong ora tu kupima kisung ke dake met hang mudi penan par kan ke badu da chini ne dak Delhi bena bang Guwahati bela bang da badu da chini lapen jasemet pet tim Karbenglong tu man nilit jasemet ki puang tung mangke seminar biji pulo dang te biposi pinier ni non MOS labang jasemet pet laso MOS nang cesanger biposi labang so seminar bidong lo ningkan pikep toksikep lengder pedang seminar biji ne bimelo dan nono porpol ke binang poke si jasemet pet tim Karbenglong tu mangke labang sonon ke dang close close muka penangan ka protes untuk dulu tema labang so MOS 2021 hala bang so MOS apan ke ber iji lapen rat aman kapa mang buji BDC jasemet pet labang so seminar mate BJP party meeting ko selum ke hok di labang ke ki mocha lasi labang so seminar ban ke nilit mahin bin ke boycott lo nilit me kroy tek lapen badu da Karbenglong rat kaddo ke bedoan mandal bang so seminar nga kaddo ke beda ceto dunia dan bang nilit tuning lo jong si ceto dunia pulang de badu le ceto dunia lake komane khei ka ching khon pele ka ceto dun gali labang ke bang BJP party pana jakong at kapat hidunya masih halaso catai long kidun chot lasi jasemet pet nilitumen mer ruithule chot laso seminar kini ban kala ke nilitumen ke boycott Karbenglong election district ke parlo Kreser kep Duputrener kep Hawar kehat LC ke parlo polling station along tin voter list along akimia bang phu bang piamen ke thap jiaphan phai konini phai cricket home kripli ingkoi ra isi lapen ingkoi ra troksi arni an cherok tok amai padoji laso alam the ke patche thak aphan patumi deputy commissioner conference hall asahem along si birta amai ke padopon dipu pen inglong kiri abirta entertainment items. We also propose that at least 3 students who have newly enrolled
they are from the college will give some free prizes so that we encourage them. So these are the things. These will do the same. This same program will repeat there in Hauraghat College on 14th. So আপনাদের থ্রুতে আমি যে অলপ এইটো আপনাদের publicity দিয়ক যে on 13th we'll do at Haura. Sorry, on 13th we'll do Diffu Government College at 11:30 in the college. That is in Diffu. On 14th we'll ডকুমেন্ট হলে হৈ গ'ল ফটোগ্ৰাফ ভোটাৰ হেল্পলাইন এপৰ জৰিয়তে মোবাইলতে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। গতিকে BLO-সকলক আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ, ছুপাৰভাইজাৰসকলকো দিয়াইছিলোঁ, এইকাৰণে যাতে তেওঁলোকে সকলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজেও পাৰ্চনেলি সকলোকে শিকাব পাৰে, তেওঁলোকে নিজে কাৰোবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব পাৰে বা তেওঁলোকে আনকো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে ভালদৰে শিকাব পাৰে। আৰু আমাৰ এই স্পেচিয়েল কেম্পেইনটো যাতে সফল হয় সেইকাৰণে সকলোকে এবাৰ আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ। BLO ছুপাৰভাইজাৰ সকলোকে কোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল কেম্পেইনৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাৰ্ড কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল লগতে Tangte pini berta ke pan si kang ton pon iklo domi thak me kurwang thu